ni kama kutupatia feedback na pia sisi tutaweza kuwaelimisha na kuwafahamisha. Asante. Asante sana. Isabella, tukiriga area judiciary dialogue day. Na kimwavangire mocho konya wananchi. Tukiriga neri tukorio gukwanirana. Na wananchi buno yo mintaru gukwana somo no yonde bwege Swahili. No wechiko batebia obokole litubwata sebigambero byetu bya Kenya. Neri tukorire Kenya ingimari wechiko bari tukorie chuma. Ige bigambero byonsi bya Kenya ritukerie bibwate erenge yemo. Yogo kwana no mwananchi aba batebi obokoro libori bogotoka asebigambero. Babatebi inki kero kwale tiru asekigambero. Tari ogukwa gosekende nugocha egere origere riguna no kalete rimocheri gosetokoreti. Bwana buno yo mintaerire ntokabwate bari tokoroka stakeholders. Omuntu nawe narete kumanyinga kero mbro manyitenga kero gwakorire rigoso uyo kuminyokera abasigari kero gwachire police kero rari police kwa reportiri egento gekobwati nkerekeke nakige kogenderera bakekine gyacha guika ekoti ekero gwikirega igekoti niki ekoti ego gokolera ayebuno mwananchi ebintu mbirororo buna bono togotebanga omuntu nabwato obosibole bwoko gambe kina kiaye kurusi kogose kurunka atari meyechera ekero twanyorete richikeririe ito omwaka bwechiribu 2010 ebintu byachenjeti asebigambero ebintu tokorokanga transformation yani amangana na chenjeti agacha yaramaya buna bono kare ekero gwaitiro monto gose ko akoliro bwebi bwechinguru amatukanyu matikwarenge koye gwegento gekoro kuntenenera that is a bond ekwarenge gokore kine kyago koreme paka wakora ki ugwatabokia lakini koruo mwaka bwechiribu 2010 ekero lichikoria itori ritwaro setiria chagete bono monto ndebwensi nabwato bosibore koye we bond yeye e bond yeye naboko egwa nonkor police ntobwade pondi to attend court ekorwegugari police kubwatekana imocho kigwa kora egere gwate bigucho gende kotini mambia ama mabiende igwa bondi na beguchaka kor police nere kotini na Arabia iga kotini nto yebwate marakabere nto bwate bondi yogotenenerwa negento gekoro kuntenenera ne bondi yende na ere ogosiba chibesa wasoka boni bintu bunebi na bibubi togocha kubaerera tobatebi ngekere koti yatebiriga e bondi yendenero koyunga e bondi ebwate no monto bwate egento geisainego nga community eyeye chibesa nga community ebintu bunebi na bitogocha kubaereza naye nubwato ubosibore kobori riswari gotebanga chibondi chamagoto achiri gorwe magoto achirense chi feedback bunecho na chitoragani kurwase umwananchi na ndetonyare gotebererania ebintu ngaki emereme gokorwa ntobwata bo bisaba abana mbatokororo abana mbarogo konyora babunire amachiko abana barense yemyaka 18 ngo twara bari na barabo kwanyora basadiri na boranyora wibire wasokolire gento kende abana baba bisambaro bago chibachi kubaira chiskuru chikoro kwa approved school asogo chikonyoro bworo kereria bafundiswe gere mbachi koba abanta ababe gochama tukabare bosio ebintu bune bimbitoko abana gabi abatanga ni bebina nabo oyo minta kwana bakoro ku public prosecution imbaro bali bako babuna nabo abanogeri boyo soete ekina mbaire sengekere kine giachire ekerago ko guide gosekerago kongo sekero muri kotini ekera tagete kina kiago kebwe gosege aroborito inaki agokore meromo yaye ritukerimba tokororo na mbabaerere na kigasi yabe gokora to mbiyabona sana kero genderete kero mwache mwa kora manyuma chumurigereria amangana yayiga ye bail na boygo bond cash bail na bond okay
cash bail n'ekibesa kiri kasiri mu kubeka kibesa ekiga iyo kibeka through account ye court kyabanga kyagotemeneire wasoka ekero gwakolire kina kyawo ekine kibesa kyago kigoiraniriwa ekitari kibesa kye court court kibesa koira n'ekibesa kikoruku fine eyaba gusito koruku bwine ekero wakiruo bwae fine watokire na atia nekere koti yakonyorire na atia ya waka fine ejenere kogenda ekeganja gie koti lakini cash bail n'ekibesa kyago ukoiranirwa after ekina kyago kyaerire cheirana nande kyabe kyago kawaida kwagenderera gutumia ekyago tenenera aya ne bond negento kerioko beka ntenenera buna bone title deed erogi book andi nabune bike kwa beka chi payslip na bintu binde birie kotiera arore ebye biko bantenenera yasibu na kerakyo ekere kina gwage kolire gose gwasibiru na borage kole buya goso kole bobe na boko tiwa gosoge ndechera nabogo chakuye title deed yao nabogo choye rogibuko yao nabogo chaboye payslip yao iko ebina rekorwa bond ne cash bail mbe mana sana sinje biro aba Kenya bangi mbali go chiba manya amangana yega yebigambero nchira kioro cha mora chiko konya go chibo sieto kenga abanta bangi mbamanya tinga kibigambero bigo kolimera asa mararo yomongine president mata kome na badi bamwa baba tangani kurunyuma buna twana te bari tangani bachagete umwaka w'ekiri bubere na 10 ebintu bibatwarire konyanto bwate kamalasi yetu bwate open day na kurwa bwande twagatwarire litukeri twariro kanga transformation litukoriyo gukwanira na amatuka inaro mbatagete konya kwegeria omonta amanyenga kikerera ubwato muchando ekero wochie koti inchira ki steps kyoko genda ekero kurwe kine kyago kyare turi ko police nikyo wenerete gukora kerure police onye no muntu kwarwane nabo ko genda tebe ngayaya iga mo none bana OCS ninganeti onge bond ndenka mobirone tori miya buna bona ntubwata maena abantu bandi barabarweire nabagokoa bond ubeke gari police ikoroku cash bail ogende inka uchiche mambie kegambero baleta mastaka agosomeru na kegambero still nabakoegwa bond chirikwa bege the police they will return it to nababago kwa chibesa chiri chao na iga continue chokubika na ande chinga kulingana bune kotiera arorenke wango kyokubika sana Peter mtafanyaje ili Wakenya waweze kujua yale ambayo yanaendelea kotini like the other days kiangalia hadi sasa hivi kuna watu ambao wajui vile koti inafanya mambo yake asante ndio maana jaji mkuu Bi Martha Koome kuna kitu alianzisha inaitwa social justice social transformation through access to justice. Watu wengi wanapuuza mambo ama tunasema watu wengi wako ignorant na ndio maana tulileta mambo ya mahojiano ili tuweze kuwa na hiyo mazungumzo nao moja kwa moja wasiende kuuliza kwingine. Kwa mfano kuna malalamishi mingi watu tumepata kutokana kwa wananchi kuhusu mahakama. Kwa mfano sahi mtu akishikwa na askari ataenda achunguze kesi. Akipata kuwa kuna ushahidi wa kutosha atafungua file apeleke kwa ODPP. ODPP atapitia ile file, akipata kuwa kuna ushahidi wa kutosha atafungua kitu inaitwa charge sheet. Charge sheet italetwa kotini, huyo mtu asomewe shtaka lake ama mashtaka yake, alafu kesi ianze. Lakini watu wengi wao wanadhani mtu akishikwa tu analetwa kotini. Ama saa zingine unapata mtu ameshikwa, askari amefanya upelelezi wake, amepata hakuna ushahidi wa kutosha wa kufungua file wa kupelekea ODPP, alafu labda huyo mtu achiliwe. Utapata saa zingine wanaweka lawama ni kuwa mtu amehongana akaweza kuachiliwa.
Pia kuna wakati unapata mtu ameshikwa, akafikishwa kotini, akasomewa shtaka lake, akaweza kukana. Mtu akiletwa kotini, asomewe shtaka lake, aweze kukana. Yeye kama mwananchi, katiba imempea haki ya kuachiliwa kwa dhamana, kitu inaitwa bail bond. Na dhamana kuna pesa taslim yenye inaitwa cash bail. Hiyo ni pesa unapeana cash hivyo venye, na unaweka kwa account ya judiciary ambayo ni account ya serikali. Na hii ni pesa yenye kesi kiisha, kama utakuwa na hudhuria koti bila kukosa hiyo pesa, ukimaliza kesi upatikane na hatia, usipatikane na hatia, utarudishiwa. Na dhamana au bond ni unaleta security, kitu kama title deed, alafu unakuwa na msimamizi. Huyu msimamizi kazi yake ni kuhakikisha kuwa yeye ni mtu anakujua. Mimi sasa najua Madam Isabella, najua naishi wapi, na nitakuwa nimeweka makubaliano na koti kwa wakati Isabella hataweza kufika kotini, mimi mwenyewe niko na uwezo wa kumleta kotini. Ama kama hataweza kufika, tuseme kwa mfano kwa mgonjwa, ni jukumu langu kama mdhamini wake niende pale kotini nieleze kuwa Isabella ni mgonjwa, stakabadhi zake za hospitali ndio hizi, hangeweza kufika kotini kwa siku ya leo. Lakini wananchi kwa mara nyingi wakiona mtu ameachiliwa kwa dhamana, wao haelewi. Mtu anadhani tu mtu akishikwa hivi apelekwe kotini inafaa afungwe. Hawajui kuna hiyo process, kuna hiyo utaratibu. Alafu pia wananchi wengi pia wanadhani, kwa mfano sasa hii umenipiga, nimekushtaki, wao wana kitu inakonga kwa akili yao, huyu mtu anafaa afungwe. Haji kuna huyu mtu ako na ile haki ya anaweza pigwa fine, na akipigwa fine alipe, ako na uhuru ya hiyo. Pia ni adhabu, si lazima ati afungwe. Anaweza, kuna ile mtu anaweza pewa fine, ama kuna ile tupewe kifungu bila fine, inalingana na ushahidi na pia uzito wa kosa ulitenda. Yeah. So saa zingine unapata hata mtu alishikwa, amepigwa fine, ameweza kulipa, ameachiliwa huru, yule mlalamishi ambaye alimshtaki anaanza kuchukulia ni kama mtu amegongana kotini akaachiliwa bure. Yeah. Ndio. Why do you think most people fear the courts? Watu wengi wakisikia ni kesi ya koti wanaweza. Nadhani ni kutokana na vile koti imekuwa zamani. Unajua kumekuwa na changes, mabadiliko. Na venye tu nilisema hapo awali, wengi wetu tuko ignorant. Saa hii utakuwa naamini kitu mtu amesema, lakini hujafanya utafiti wako ukajua ukweli. Na pia watu wanakuanga na ile akili ya mimi anajua tu ukishikwa unafungwa. Na mimi nataka kusema kesi zote si za kufungwa. Kwa mfano saa hii tuseme Madam Isabella ni mke wangu, tumekuwa na mzozano kule nyumbani, alafu labda kwa bahati mbaya ni mchape hata kofi aende anishtaki. Hakimu ama jaji kwa hekima yake ataangalia aseme hawa ni wanafamilia, hata nikifunga huyu mwanaume sitakuwa nimesaidia. Sasa kuna kitu inaitwa ADR, Alternative Dispute Resolution. Ile mnaambiwa muende mkae chini, mnaweza ambiwa muende kwa chifu, muende kwa mzee wa kijiji, muweze kuelewana. Mkielewana atakuja aseme tumeelewana, nimemuondolea kesi. Lakini kama mwezi elewana, hata koti kuna kitu inaitwa Alternative Justice System ama mediation. Hiyo kama kwa mfano sisi koti yetu ya Keroka tunapeleka mediation Kisii ama Nyamira High Court. Hiyo faili yetu itapelekwa, kuna wale wataalam ambao wamefundishwa na wako na cheti hiyo ya kufanya mediation. Mtakalishwa, muelewane, alafu muweze kutatua. Lakini si kesi zote atikifika pale kotini ni lazima ufungwe. So I think hiyo mentality ya koti ni ya kufunga watu, ndio maana so many people are fearing courts. Asante sana Madam Isabella. Abantu abangi mbao wetike igambero nabo igo nuranya n'ukwanira ningiye kugera ibintu bingi bikoireka.
abantu abange omaene mbobwete na kikiagerire bono omong'ina omwanchi wa Martha Koome aletire erituke ryogochigokwanirana egere abantu batebigwe ayara gokorekana ase bigambero buna ekere kine giachire ingakigego chaka na ndena kigekoera buna bono muyo mintabero goteba intobwate encherende buna bona abantu nkorarora ndekero monta gotebigunge kine kiawo kyairiru mediation obori mediation ninki mediation no kogaya na seke busi lakini bantu bange mbanjira netinga ninki iga mediation nigose wasoko gayana ebina nigo bikoba bwangake egekogere court ebwate ebine binge sana lakini ekero judge gose magistrate yarigereiri arorire kine keiga buno yomendata bekene kinage familia ekene kinegeke nkebwati bulito mono gekobera ebakobirifa gochabu ase mediation gosoko gayana ekero biachiro ororo nkoba bire bwanga mediation ere free because you don't pay anything torigo chikorigi mwa advocate omonto ye mediator no monto o trainiri ogocha kubakonya inwe buna bono yo mendate aba buna intubona sapati egere tonyore a solution gose okobwatana igoro yeri goso riri twakoreteki tuabwate bone retari korika judgment gose tari korika ruling egasi yaye no kugubakonyana egere muchiko tukomenya gose muchiko twaro bwamatonye ne neighbor muchiko twara obwamate oborobuya nekero moitaberanire tari gochiko babitebereria yani ko babitereringa moitabe yaya na bomoko genda mediation imoigwanana ekero muteigwana neti ere yako irani robot oirani neki na kerigo chia sekoti otebana temete gukwana n'echipati echi lakini bagasinyo koigwana na bono na iranire kine keiga egere omuchachi akibwatirabu agenderere gogesuguma lakini uyo goitaba ntoroche ngasiku isi korwa mangana iyo kogaya nacha ebina byacha kiriko genda ne speed ngwango bikogenda na ndimbigenderete kwa ere mona ne bibigo kwa maningi ko ro kanyaranga emya kampo ka bantu bagusire magema kwanyora ekinagia tigalete sekoti kyanya kuera buna bono ebina buna bono bibie chinde merumbi ya mono mancho moraria mbibwate emechando sana buna into abagusi abange intora amanyanga moncho ndebwensi oiboire na baibodi gosonyorire gose otugire ongakinda akebeke pero chaba iboli mbara abandi batabwati nyasata seseneti oriboro rwabo bakachete bakaleta gose nabana aba bonse pie bakoro kwa banyamwando bo mochoyo ekero buna bone kine gitogo chinto cheto twara abantu bago chiko batebereringa ekero omonto gosasirije gose karo omonto atagete gukora omonyamwando omugambi nawe nerete olike risti kwa maniri ndebye bigo chakango choto more gwachi kwareta rirube korwaso omugambi omugambi nawe nerete kolikanga omo sike omete yabwate abanyamwandu baye naba yabwate abangena batano nabana 50 abana babonsi pigo ikaba pia seristi babe n'ekinyaruka babe n'abamura babe n'iki bonds people bemba sogete babeti basogeti bonds be they should appear koleta oburaisi ekere kinege chikokorekana kyamanyanga nuri omunyamwando nyarebe ebintu bune bina bitogo chikobegeria na ndito batebya sobwagare ngayogo chakera kayoko genda paka gwacha koleta amasakarago asekirambero ekera bono ntogo chagokora seta gekemo nora tutevinga ekero tukurigereria mutukabwango iga ekigambiro kyanyare koragwa sana nga obokurumimbo ore bogendere tarro nkiranyare koigerere kegambiro sinja kiranyare kubikigane engane yo mbagenderere tegukwana tingokana because intotero chipa komane no ito ba mwaki ushirio buna abokurumimbo rasike gambiro keriya ito kegoro kabisa ndwarora kebekiro
tingo nyara gukana gusegwanchirana egekogera iga nduse itoga iga nchetinda igubuna ebigambiro gete gusegbiku raramikerwa omanyete karo montabwate ringana yakorira mutu oteba kegambiro gete iyonkari kogenda natebigunga ingachi siringe 50 manego gokorera emirimo tindaigwa lakini embaye yero nero tingo nyara gukana igobono buneri na libono togocha konyore kare togo kwanirana na barabumba toteria sebaro lire tokare gokora mangana ayo gose nyaki egere echigotigwa bono gaiga no gukwanirana na konyora machibu na ndi batotebi ne kitogwenerete gokora buya mono gwetania asobo koreri obutoko babono buno na kikerina kwanira ria sepondi na bora nyorenga jibesa chirichi kobe kuguse bintu birige ko tabo muntu na batenga kwa ile bondi yechi milioni 10 ochikorigereri buna bono madam nonyare chi milioni 10 onyare to bwati igo buna agabu toraisaneka kuna kweri na bogo chote benga haya na ni kare mo korigereri ga kimwararora eno amagasaro mwararora nga toege nto kirigatua kirio muntu rarambari okoreki oikeire buna inaro togochikogani toigwe kuruase ase twakorire bobe gusase twakorire buya bono kiro muntu nabwate uhuru yokorete ibintu SMS na kikorokero dialogue tokwanirane ndio maana sana Peter the court judiciary has been accused of being corrupt. Yes. Do you agree? Just the way you've said it, they have been accused, so they are just accusations. But if you ask any person, like I think well, we are law-abiding citizens, and we understand the law. If indeed you have evidence that judiciary is corrupt, in fact, judiciary is an institution. It's made up of people. So Madam Isabella is part of judiciary. I am part of judiciary. Magistrate is part of judiciary. Yes. The judge is part of judiciary. So I don't think it's fair when someone says that judiciary is corrupt. It's just a notion. Because if you have evidence, why can't you just bring it out and say, Madam Isabella, you are corrupt? Then nobody is above the law. And I want to give you a good example. The first ever Deputy Chief Justice, Lady Justice Emeritus Nancy Baraza. Nancy Baraza lost her job because of a very slight thing. She slapped a guard. The law took its course. She was never spared because she's the Deputy Chief Justice. So who am I? But if you ask anybody, have you ever given a bribe or okay, if you tell them how is judiciary corrupt, do you know the answer they'll tell you? Nasikianga tu watu wakisema. Yeah, but nobody has ever come out with evidence to point out that judiciary is corrupt. Yes, the law is there. Yeah. Ukiangalia ni maloya ndio wanasema judiciary iko corrupt. In fact, they understand the law. Especially yeah. LSK, yes. the Society of Kenya. So why can they take action? Yes. They are free to come out and they say, I gave Peter 200,000 to rule a case against me in my favor. Yes. Kitu kama hicho. Okay, Peter, your parting shot in Kiswahili. Asante sana na nimeshukuru sana kwa mwaliko wenu. Tarehe 31 mwezi huu, mwaka huu, ambayo itakuwa ni siku ya Ijumaa, tunawakaribisha katika koti yetu ya Keroka. Mkuje tuweze kuwa na mazungumzo. Yale maswali yote ambayo mnajiuliza hiyo siku tutakuwa tutawajibu, na tutakuwa na idara ya polisi, tutakuwa na idara ya DPP, tutakuwa na LSK, Law Society of Kenya, tutakuwa na idara ya watoto, tutakuwa na idara ya probation, na tutakuwa na sisi kama mahakama. Maswali yote yenye wewe yanakusumbua kuhusu
jinsi mahakama inaendeshwa, hiyo ndio siku ya kukuja na kuuliza. Wote mmealikwa. Asante. Wasana. Madam Isabella, kwanira abantu barigani Bia muno mwancho matagereria seribaga na ncenko iraribageri gwakera TV yaitu ya gatembenga bia mona singenchi yo gutwarigani gwecha kubika mangana ita sembe mwarigani gumunsi pia seke gambero gya keroka litukoria ichuma eririre mambende ekera mwa ikire gari ya seke gambero gya keroka intunyale gukwana mange iguru yobokara libwe bigambero amangana yatari nga karase kigambero gya keroka gyoka ya umwancho mategereri amangana ya rase bigambero Beyonce pibia Kenya alianga sore na kigambero kende Beyonce gendororo okwaneru ore subuna na kyogo kori gasi yago yani gasi yebigambero nereriye naye no eguri bagari okuboria maboria nekero kwabori litoira no utaranyora richibu kwanera abagambi baito baba ba church baba ba magistrate baba abantu koruro society baba abantu bali batenenerete bigambero byisiko abantu korwasa department cyabana abantu korwase bali bakobangana bwabanogeri baino bebina bali mogoso bali bakorugwa state councils abo bonsi pimbaro mbaba iraniri amabori ino na intwe buna bakarani nto batebi egasi yaita sobokoreri kireche strinereriye ase go mwanchi omutegereri mwesi pimwariganirwa ase bigambero byaito bya Kenya na mbuya mono mutwaro obutegereri obuya mbia mono sana na faida ni mbia mono sana so gwikira naiga iri kwenekinga abantu bonsi mbachikonyara konyora obosemia aboigo gotinya obwo amategati y'ebigambero na ase bare omanjo murigerera tokenda ase omutumo komuke iri toirane na inde ase muroberio yiga ase ekengese kyo mwerio kigema tugosagoska ekiagera getembe television na kyo egetaseni kyao emambi yabono irinde tunyara kurigereria na inde ayande amangi Getembe Television ekionga kiamamugusi. Sha Ceramics netuka eyeko n'ebintu by'obwagaji au asiligo lirense nkonya bali mirror and cabinets asebabwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'echingenjo au mbabwate chitanki au na bwego kurose company au locks and accessories babwate chichogo se toilets echichire chechingenjo au na bwego n'ebintu bigutumika se e bathroom babwate kitchen sinks na bwego ne tap babwate bintu bigukora plumbing au babwate marbles and granites nkona bale MDF boards kona bale deformed bath chichingenjo au babwate bath taps babwate tiles echichire chichingenjo au konya bale boigo ebintu bunabono wall to wall carpets nkona bale boigo chirangi korwase company au asibabwate chi machine echo chiko chiburukania babwate biro byechingenjo au babwate chi gypsum pots chisimiti amabati egati ebintu binde binge ebyo bakona seligo lirense